Paternalistički odnos susjednih zemalja spram BiH, nespremnost da nam vrate našu imovinu, da plate resurse ove zemlje koje decenijama uzurpiraju ili besplatno koriste, njihovo oslanjanje na hrvatske i srpske političare u Bosni i Hercegovini koji im drže stranu, neistine od 10.000 radikaliziranih ekstremista u susjedstvu Hrvatske, zasjedanje Nacionalnog savjeta Srbije radi par mojih riječi o Kosovu i spremnosti da na svaki način branim teritorijalni integritet BiH, izmišljanje paravojnih obuka kod Bošnjaka s argumentom da djeca koja trče i guraju stare gume prolaze kroz vojnu obuku, tvrdnje visoko pozicioniranih političara u samoj BiH da Bošnjaci žele stvoriti islamsku državu, islamski kalifat na teritoriji BiH, neprihvatanje presuda Haškog tribunala, vrijeđanje ovog suda uz glorifikovanje zločinaca i izostanak empatije spram žrtava, dodjela odlikovanja presuđenim ratnim zločincima, vrijeđanje povratnika Bošnjaka koji, pod navodnicima, ponovo okupiraju Podrinje, naoružavanje policijskih snaga RS-a vojnim naoružavanjem, ne policijskim nego vojnim, paradiranje paravojnih formacija po Banja Luci, podizanje krstova po brdima koja nisu ni katolička ni pravoslavna, već su zajednička bosansko-hercegovačka, negiranje prava na bosanski jezik, napadi na imame i povratnike Bošnjake, prijetnje referendumima o podjeli Bosne i Hercegovine, planovi za stvaranje trećeg hrvatskog entiteta na teritoriji bivše HZHB, intervjui predsjednika susjednih zemalja koji pozivaju srpsko-hrvatsku saradnju u svemu, pa kako kažu i u ratu i tako dalje i tako dalje. Sve je to naša stvarnost i svakodnevnica pred kojom ne smijemo zatvarati oči. Cilj je stavljanje stigme i guranje u defanzivu BiH patriota, naročito Bošnjaka, nametanje sukrivice za konflikt u prošlosti i eventualne slične scenarije koji dalje žive u glavama nekih lidera Balkana. Nažalost, i neki od bošnjačkih političara koji su rat proveli u opkoljenom Sarajevu gube se u političkoj borbi sa strankom koju je osnovao Alija Izetbegović. Dakle, gube širi plan, gube nacionalni plan u sudaru sa SDA. I počinju da se ponašaju autodestruktivno. Ruše poziciju vlastitog naroda iznošeći besmislice, optužbe poput one da je bošnjačka mafija započela rat, da je Alija Izetbegović na prvom bošnjačkom saboru održanom 1993. godine u Sarajevu planirao podjelu Bosne i Hercegovine i sl. Poseban udarac nacionalistima koji prizivaju podjelu BiH su nanijele dvije presude Haškog tribunala iz novembra 17. godine. Jedna je izrečena Ratku Mladiću i ona se odnosi na više vezanih udruženih zločinačkih poduhvata srpske strane koji su izmijenili etničku sliku BiH, počinili najstrašnije ratne zločine nakon Drugog svjetskog rata koji su kulminirali srebreničkim genocidom. Ovi udruženi zločinački poduhvati su direktno vezani za Beograd i Miloševićev režim. Druga presuda je izrečena Jadranku Prliću i grupi Hrvata za udruženi zločinački poduhvat, koji je sezao do Zagreba i do Franje Tuđmana. Udruženi zločinački poduhvat HVO-a nije dosegnuo obuhvatnost srpskog koji su predvodili Milošević i Karadžić, ali je i on imao katastrofične učinke. Porušio je Hercegovinu i Srednju Bosnu, porušivši i međuetničke i međuljudske odnose. Krenuo je rušenjem pravoslavne crkve u Mostaru, a zatim i svih džamija pod kontrolom HVO da bi završio rušenjem Starog mosta. UZP HZ Herceg Bosna je protjerao sve Srbe i Bošnjake s teritorije ove paradržavice, a najveću populacijsku i moralnu štetu nanio samim Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su kraj rata dočekali brojčano prepolovljeni. Većina srpskih i hrvatskih lidera u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nisu prihvatili ove presude. Loše su govorili o sudu i sudijama, vrijeđali ih, dobro su govorili o zločincima, pravdali ih, ništa nisu govorili o žrtvama. Umjesto toga krenulo se priče o budućim namještenim procesima koji se spremaju komandantima armije Bosne i Hercegovine. Ne znam koliko ima istine u pričama da se sprema niz procesa uglednim generalima i braniocima koji su simbol odbrane Bosne i Hercegovine sa ciljem stvaranja virtuelnog udruženog zločinačkog poduhvata armije Erbih, kako bi se relativizirala dva realna UZP-a počinjena od nacionalističkih strana u Bosni i Hercegovini. Ono što znam jeste da se za takav pokušaj uslijedio on ili ne trebamo pripremiti. Trebamo organizovati odbranu generala i uglednih branioca ove zemlje onako kako su oni organizovali odbranu Bosne i Hercegovine. Oni su branili nas, vrijeme je da mi branimo njih. To podrazumijeva političku, moralnu, ekspertnu i financijsku potporu. Jedan od bitnih preduslova te odbrane jeste uklanjanje nacionalnog disbalansa u vrhu pravosuđa Bosne i Hercegovine, koje je skoro očišćeno od sudija i tužilaca Bošnjaka. Pokušaj daljeg uklanjanja takvih kadrova smo već zaustavili, kao što smo zaustavili i donošenje strategija koje su podrazumijevale nekakve kvote, nacionalne balanse u presudama za ratne zločine i slične drske besmislice.
Ne može se izjednačiti napadač i branioc. Naročito u slučaju Bosne i Hercegovine, čije multietnično ratno predsjedništvo zaista smoglo snage da zaustavi pokušaje odmazde u redovima branilaca. I meni je čast danas sjediti tu sa profesorom Pejanovićem. Dakle, u sred rata, u opkoljenom i gladnjenom Sarajevu, krenulo se u rizičan, neizvjestan obračun sa pobunjenim komandantima brigada u kojim su se dešavali zločini nad Srbima. Akcija pod kodnim nazivom Trebević je uspjela u Sarajevu uz teške žrtve i pogibije mladih policajaca i nastavila se diljem BiH uvodeći red i zakon u postrojbe armije Republike Bosne i Hercegovine. Branioci su istinski branili ovu zemlju, prije svega njeno biće, njenu multietničnu šarolikost, onakvu kakvom je Bog stvorio, njena sela i gradove, civilno stanovništvo, bogomolje. Nacionalističke vojske su napadale sve što ne pripada njihovom etnosu, potirale trag postojanja drugih i drugačijih. Strana koju je predvodilo i simboliziralo predsjedništvo Erbih na čelu sa Rahmetli Alijom Izetbegovićem se hrabro i sistematski suprotstavljala ratnim zločincima i zločinima. Procesuirala ih je i obeshrabrivala. Druge paradržavne i paravojne snage su zločine sistematski planirale, ohrabrivale, zataškavale. Šokantni i zastrašujući zločini su planirani i činjeni u svrhu pomjeranja stanovništva i ostvarenja etničkih čišćenja, čistih teritorija i bili su dio vojne strategije i političkog plana. Naravno da je bilo zločina na svim stranama. Nema rata bez zločina. Ali na strani legalne vlade Republike Bosne i Hercegovine on je bio incident. Na suprotnim stranama on je bio pravilo. Upravo prihvatanje cjelovite istine o našoj borbi sa svim svijetlim i tamnim tonovima koje slika te borbe sadrži daje uvjerljivost i autentičnost toj slici.